اللهم صل. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan bihudirikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini 10 Zulqaidah 1446 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 7 Mei 2025 Masehi. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Abul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat maghrib bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Sarifuddin Yakub MHAI dengan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah SWT menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 الحمد لله
لله الحمد 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 لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم
اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan ridho Allah kita dapat berjamaah maghrib di masjid yang mulia ini. Dan kita lanjutkan kaji kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab lihazihinnya wala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan bahas malam ini salat dalam perjalanan. Secara khusus kita singgung perjalanan dalam melaksanakan ibadah haji ya. Karena ini musim berangkatnya jamaah haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah dimaklumi, yang sudah ditentukan. Menurut ahli tafsir, al-hajju asyhurum ma'lumat ini yaitu mulai bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu sudah masuk musim haji itu. Ini sudah 10 Zulqa'dah. Maka haji itu ada 3 cara. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Haji tamattu itu haji bersenang-senang. Umroh dulu baru melaksanakan haji. Sedangkan haji qiran itu haji dan umroh dilaksanakan bersamaan. Satunya lagi haji ifrad, hanya haji saja, belum umroh. Nah biasanya orang Indonesia, kaum muslimin dari Indonesia itu mengambil haji tamattu. Tamattu itu begitu, kalau ini gelombang pertama itu ke Madinah dulu. Jadi di Madinah itu mengikuti dulu sholat arba'in selama 8 hari. Baru hari ke-9 umroh ke Mekah. Jadi apa gunanya 8 hari itu arba'in? Itu kan kata Rasulullah SAW, man shalla fi masjidi arba'in la sholah la taputuhu sholatun kutiba lahu bara'atu minal azab wa najaya yaumal qiyamah wa bara'atu minan nifaq. Siapa yang sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, 40 sholat 8 hari, 8 kali 5, la taputuhu sholatun, tidak terputus sholatnya, berjamaah bersama imam sholat, imam Masjid Nabawi. Kutibalahu bara'atu minal azab, dia bebas dari azab neraka. Wan najaya yaumal qiyamah, menang pada hari kiamat. Wa bara'atu minan nifaq, bebas dari munafik. 8 hari. Hari yang ke-9 barulah berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umroh.
Jadi mandi sunat ihram, berpakaian ihram, sholat sunat ihram 2 rakaat, lalu niat umrohnya itu di Bir Ali. Labbaik Allahumma umrotan. Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk umroh. Setelah itu talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, tak putus-putus ya. Sampai ke Mekah, tawaf, sa'i, lalu tahallul, selesai umrohnya. Baru menunggu musim haji. Nah, ketika akan berangkat ini tentu naik pesawat ya. Naik pesawat 8 jam ke Jeddah. Dari Jeddah naik bus 5 jam ke Madinah. Gelombang pertama ke Madinah dulu. Nah, sholat dalam perjalanan ini mulai dari Indonesia, dari Sultan Mahmud Badarudin. Ketika berangkat jam 9 pagi, nanti bertemu waktu sholat zuhur. Karena dalam perjalanan ini perjalanan musafir. Perjalanan musafir itu yang jarak tempuhnya minimal 90 km. Nah, ini Jeddah jauh. Ya, jadi sudah masuk musafir. Jadi boleh jamak qashar. Ya, mulai zuhur dengan asar. Zuhur dilaksanakan 2 rakaat, asar 2 rakaat, dijamak takdim namanya. Tapi di pesawat ini tidak boleh berwudu dengan air, persediaan air tidak banyak. Jadi tayamum di tempat duduk pesawat itu. Ya, tayamum. Lalu sholat zuhur 2 rakaat. Berniat jamak qashar, dijamakkan dengan asar. Usolli pada zuhri rakaataini qashron majmu'an ilaihil asru. Jadi aku sembahyang pada zuhur 2 rakaat qashar, dihimpunkan kepadanya asar. Sudah sholat 2 rakaat. Karena ini tayamum ini hanya untuk satu sholat fardu, tayamum lagi. Ya, tadi tayamum kan? Nah, tayamum lagi, dan tayamum qomat, lalu sholat asar 2 rakaat. Usolli padal asri rakaataini qashron majmu'an ila zuhri. Aku sembahyang pada asar 2 rakaat qashar, dihimpunkan kepada zuhur. Nah, itulah sholat di pesawat. Nanti sesudah itu bertemu waktu maghrib. Maghrib juga dijamak takdim, maghrib dengan isya. Nanti ketemu waktu subuh, subuh tidak dijamak, tidak dikosor ya. Karena 2, tidak boleh subuh nak dikosor baik 1 rakaat, tidak boleh. Jadi maghrib tetap 3 rakaat. Nah, sholat di pesawat ini dalam mazhab Syafi'i itu statusnya lihurmatil wakti, menghormati waktu. Karena sholatnya tidak sempurna. Pertama, tidak menghadap kiblat. Kedua, sholatnya duduk. Rukuknya isyarat, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Sujudnya ya pakai isyarat. Karena itu dalam mazhab Syafi'i itu status sholatnya lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aina ma adraktumus shalah fasallu. Maka di mana saja kalian bertemu waktu sholat, sholatlah kamu. Nah, di pesawat nanti diumumkan oleh kru pesawat, kita berada di atas wilayah disebutnya di mana. Waktu zuhur sudah masuk. Nah, ketika itu kita sholat zuhur dijamak takdim dengan asar. Begitu juga maghrib. Nah, nanti setelah sampai di Jeddah itu hari yang sama. Kalau berangkat tadi jam 9, di Jeddah itu kita hari Ahad
Kita berangkat hari Ahad, di Jeddah hari Ahad pukul 5. Jadi kita sholat lagi, ada asar di situ, ketemu asar. Ya, jadi fa'aina ma adraktumus shalah fasallu. Maka di mana saja kalian bertemu waktu sholat, sholat kamu. Sholat asar kita. Nah nanti waktu berjalan dari Jeddah itu menuju Madinah 5 atau 6 jam. Dalam perjalanan itu bertemu waktu apa? Maghrib. Ya. Nah, kita jamak lagi maghrib dengan isya. Tapi karena berhenti di rumah makan biasanya ada tempat sholat masjid ya. Nah, itu sempurna sholatnya. Jadi jamak maghrib dengan isya. Maghribnya 3 rakaat. Usolli pada maghrib salah sarokaatin majmu'an ilaihil isya. Jadi tidak dikosor ya, maghrib 3 rakaat. Kusmayang pada maghrib 3 rakaat dihimpunkan kepadanya isya. Nah karena berwudu tidak usah ngulang lagi wudu ya. Koman lalu sholat isya 2 rakaat. Usolli pada isya'i rakaataini qasran majmu'an ilal maghrib. Kusmayang pada isya 2 rakaat qasar dihimpunkan kepada maghrib. Nah gitu. Sampai di Madinah tadi maghrib ya dengan isya. Sampai di Madinah subuh. Nah sholat subuh tidak dikosor, tidak dijamak, berjamaah dengan imam Masjid Nabawi. Sholli pada subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Nah, kesempatan sesudah sholat subuh itu i'adah, mengulangi sholat-sholat yang dilakukan di pesawat. Karena tadi statusnya lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu, masih ada kewajiban i'adah, mengulang. Jadi sholat yang dilakukan di pesawat itu diulang. Karena masih dalam musafir itu kan 3 hari ya. Hari pertama di Madinah masih musafir sampai hari ketiga. Hari keempat sudah tamam. Tapi kalau sholat hari-hari, karena kita berjamaah dengan imam Masjid Nabawi, kita tidak boleh kosor. Ya, tetap 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, 2 rakaat subuh. Itu kalau berjamaah dengan imam Masjid Nabawi. Nah yang i'adah ini kita masih dalam kondisi sebagai musafir. Jadi masih boleh dijamak di kosor. Tadi kita sholat di pesawat zuhur dengan asar. Kosor, tapi sudah berwudu kan? Sudah pakai wudu, jadi tidak mengulang-ulang lagi. Berwudu ini oleh berapa rakaat saja sholat boleh, sholat fardu maupun sunat. Jadi mengulangi sholat di pesawat tadi i'adah. Usolli pada zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru i'adah lillahi ta'ala. I'adah itu mengulang. Gitu ya. Usolli pada zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru i'adah lillahi ta'ala. Aku sembahyang zuhur 2 rakaat, qasar dihimpunkan kepadanya asar, i'adah mengulang lillahi ta'ala. Nah, jadi kita masih ada kewajiban mengulang. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi, ketika di pesawat itu tidak mungkin sholat yang sempurna, niatkan qadha, tidak usah sholat. Itu Imam Hanafi, ya. Nah nanti qadha di Madinah itu. Jadi bagus mana? Bagus qadha apa bagus i'adah? Bagus i'adah, karena perintah Rasul tadi, fa'aina ma adraktumus shalah fasallu. Maka di mana saja kalian bertemu waktu sholat, sholat kamu. Masa ada sholat? Calon tamu Allah, ya. Nah, jadi sholat, tapi masih ada kewajiban i'adah. Nah, i'adah zuhur dengan asar, i'adah maghrib dengan isya.
i'adah subuh. Jadi seluruh sholat yang dilakukan di pesawat itu diulang. Mengulangnya itu namanya i'adah. Gitu ya. Nah, tapi menurut mazhab Hambali sah saja, tidak usah diulang lagi. Ya. Tapi jangan lalu berbelok. Dang musafir ini ikut mazhab Hambali bae. Padahal selama ini di Masjid Agung mazhabnya mazhab Syafi'i. Konsisten. Ya. Itulah makna dari nasihat Rasulullah, qurribu wasyaddidu. Suka-sukalah kalian mendekatkan diri kepada Allah, wasyaddidu, berpegang teguhlah pada keyakinan kalian masing-masing. Kenapa? Karena tidak satu pun kalian selamat karena amal perbuatannya. Engkau juga ya Rasul, aku juga. Kecuali Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Nah, jadi kalau mau mendapat rahmat dari Allah, konsisten, istiqomah ya. Jangan berubah-ubah. Giliran saro nak balik ke mazhab Hambali. Gitu ya. Giliran nama nak sholat ke mazhab Syafi'i, peganglah. Ya, secara istiqomah konsisten ya. Nah, lalu kembali tadi itu bahwa melaksanakan haji tamattu lalu menunggu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah itu hari tarwiyah, berbekal. Nah, itu tadi baru umroh ya. Ini 8 Zulhijjah ini berangkat ke Arafah. Untuk apa? Untuk haji. Jadi mandi sunat ihram, berpakaian ihram, sholat sunat ihram di hotel kita sendiri. Kemudian niatnya apa? Labbaik Allahumma hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk haji. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, terus sampai di Arafah. Ya, sampai di Arafah ada tenda, kita dibagi tempat-tempat. Belum ada kegiatan wukuf. Masih hari-hari biasa itu. Besoknya 9 Zulhijjah, waktu masuk waktu zuhur, azan. Setelah azan mendengarkan khutbah wukuf. Setelah khutbah wukuf baru sholat berjamaah zuhur dengan asar di jamak takdim. Jamak boleh juga jamak qasar, ya, tergantung imamnya nanti itu. Kita jamak, kalau jamak 4 rakaat, ya, sholli pada zuhri 4 rakaatin majmu'an ilaihil asru. Tidak qasar. Kalau qasar, usolli pada zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru. Qomat. Lalu sholat asar, usolli pada asri rakaataini qasran majmu'an ila zuhri. Jadi yang punya waktu ilaihi, yang numpang ilah, kan gitu. Itu saja bedanya. Lalu setelah itu zikir wukuf, ya, dituntun oleh imam pemimpin zikir. Nah, selama wukuf inilah dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Wahai seluruh malaikat, lihatlah hambaku ini datang dengan rambut yang kusut untuk memohon ampun kepadaku. Ishadu qad ghafartu lahum. Saksikan oleh kalian, sungguh aku sudah mengampuni mereka. Ya. Lalu mereka tidak tahu betapa pahala melontar jamarat sampai mereka dibangkitkan dari kubur. Dan nanti setelah mereka melaksanakan tawaf ifadah, mereka bersih dari dosa-dosa mereka,
sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibu mereka masing-masing. Dan mereka yang sedang wukuf ini dapat memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia doakan. Jadi para ulama ada yang menyatakan 70 orang bisa didoakan di Arafah itu dari keluarga kita ya. Jadi dicatat 70 itu. Nah ini tadi itu paman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang sudah sampai kewajiban hajinya supaya mabrur, fala rafasa. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Wala fusuqa. Jangan melanggar aturan-aturan Allah. Wala jidal. Jangan berbantah-bantah fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apapun kebaikan yang kalian lakukan itu Allah tahu. Wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal untuk melaksanakan ibadah haji ini adalah takwa. Nah makanya didahului dengan puasa itu diproses Allah untuk takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, dipadukan atas kalian berpuasa sebagaimana telah dipadukan atas orang-orang sebelum kalian. Targetnya la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Bertakwa itu imtisalu awamirillahi azza wajal wajtinabu nawahi sirra wa alaniyah. Mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhkan larangan-larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Nah takwa ini kan aplikasi rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Rukun Islam ini satu sistem kait mengait. Jadi syahadatnya sempurna, sholatnya 5 waktu sempurna, puasanya sebulan penuh sempurna. Nah zakat enggan mengeluarkan zakat, cedera, hajinya cedera, puasanya cedera. Ini sistem itu. Ini satu kesatuan. Karena kalau tidak mengeluarkan zakat, padahal sudah sampai nisab. Nisabnya berapa? Kata Rasulullah SAW, tiada ada kewajiban bagi kalian sehingga kalian tersimpan 20 dinar emas selama haul 1 tahun. Nah, kalau 20 dinar emas selama 1 tahun, wajib dikeluarkan setengah dinar. Dinar itu mata uang dari emas di masa Rasul ya. Nah kita ini rupiah. Bagaimana mengkonversinya supaya jadi rupiah? 20 dinar emas itu digeramkan dulu. Kalau digeramkan 91, 23 per 25 gram. Kita biasa suku, satu suku 6,7 gram. Jadi 14 suku itu 20 dinar itu. Mau dirupiahkan satu suku itu 9 juta. 14 suku, 10 sukunya 90 juta. 4 sukunya 36 juta. Jadi 126 juta nisabnya itu. Wajib keluar 2,5%. Setiap 10 juta itu 250.000. 100 juta 2,5 juta. Nah yang 2,5 juta itu bukan milik kita lagi. Ya, kita syahadat sudah. Syahadat itu syaratnya apa? Tasdiqum bil qalbi. Dibenarkan dengan hati. Apa yang dibenarkan dengan hati itu? Adanya Allah, malaikat, kitab. Nah dalam kitab Al-Quran ini kita yakini kebenarannya. Dalam surah Al-Ma'arij, fi amwalihim haqqum ma'lumul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang yang berpunya itu ada hak. Siapa?
As-sa'il orang yang minta-minta, al-mahrum orang yang tidak minta-minta tapi dalam kesehariannya dia serba kekurangan. Siapa tahu dia kekurangan, keluarga dekat, tetangga dekat, atau Pak RT. Hak mereka. Kalau tidak diberikan, zalim, menzalimi mereka. Kalau dimakan, haram. Apa kata Rasul? Man akala luqmatal haram, la yakbalullah ibadati arba'ina lailan. Siapa yang makan sesuap saja makanan haram, Allah tidak menerima ibadahnya 40 malam. Sia-sia hajinya, sia-sia puasanya, sia-sia oleh karena tidak mau mengeluarkan zakat. Nah ini sistem itu makanya paman paroda fihinal hajja wala rofasa wala pusuko wala jidala fil hajj. Siapa yang sudah sampai kewajiban hajinya supaya mabrur, wala rofasa, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Wala pusuko, jangan melanggar aturan Allah. Tak berzakat melanggar aturan Allah, tak mabrur jadinya. Nah sekarang kita sudah mendaftar haji 25 juta, suami istri 50 juta. Kita tabung untuk nanti setorannya itu ya, tertabung sampai nisab 50 juta sudah nunggu, tabung ini 100 juta jadi 150 juta, wajib keluar zakatnya. Kalau tidak zakat tidak mabrur. Nah inilah ya. Jadi George Washington DC, universitas ternama di Amerika itu melakukan penelitian terhadap 200 negara. Negara mana yang aplikatif nilai-nilai Islami, yang mempraktekkan nilai-nilai Islami, ketertiban, keamanan, kemudian keadilan, toleransi, kebersihan. Dari nilai-nilai itu ternyata yang nomor satu itu New Zealand, bukan negara yang banyak muslimnya. Ya, rumah tidak dikunci, aman. Kanada begitu juga, rumah tidak dikunci, aman. Ya, pernah tokoh nasional kita ke Kanada, waktu nunggu di halte bis berangkat ketinggalan tufstel kamera. Oh, mana kamera saya tadi? Oh, tinggal di halte bis. Sudah beberapa jam. Diulangi, masih di situlah. Tidak ada yang mengganggunya. Subhanallah. Ini artinya yang mengaplikasikan nilai-nilai Islami itu banyak orang-orang non-Islam. Kita ini di masjid sendal lagi hilang. Untung saja ada yang berbaik hati mengatur sendal-sendal itu ya. Nak mayar payu tidak sudah serelanya. Ada pula yang protes itu di YouTube itu. Bokopia Ida yang protes itu. Saking pengikitnya itu, pengikit ya. Lemaklah ditertibkan begitu. Ya, saya sandal saya yang kulit asli itu hilang di Masjid Akagani ini, Masjid Ibnu Rus. Dalam di YouTube dia jengok, betopi wongnya. Keluar dari masjid, tidak bersandal lagi, langsung nyurungkan sandal kita itu. Ini fakta ya. Jadi nilai-nilai Islami itu tidak dipraktekkan di negeri Islam. Nomor berapa Indonesia? Kalau New Zealand nomor 1, Indonesia yang ke 140. Ya. Nah ini apa sebabnya ini? Apa sebabnya ini? Kurang aplikatif nilai-nilai itu disebabkan sholatnya belum sempurna. Padahal dalam surah Al-Ankabut itu aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar, sholat yang hatinya ingat kepada Allah itu yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak bosan-bosan ya
ingin memperbaiki cara sholat kita ini supaya sholat bermakna tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak lagi nak maling sendal keluar dari masjid, karena sholatnya diterima. Ya, makanya sudah pernah kita kemukakan sholat itu ada 4 tingkatannya. Ada as-sholatul ma'al ghaflah, as-sholatul ma'al yaqdo, as-sholatu ma'al hudur, as-sholatu ma'al ghaibah. Yang bermakna ini as-sholatu ma'al hudur dan as-sholatu ma'al ghaibah. Ya, sudah sering kita kemukakan. Jadi mari kita jangan segan-segan belajar untuk memperbaiki cara sholat kita. Ini kayaknya waktu sudah dikasih tahu, tinggal 1 menit lagi, ya. Jadi sampai di sini dulu kajian kita. Kesimpulannya bahwa urutan haji itu puasa dulu, dan puasa ini kan diatur bahwa khamsun yubtirna siyam. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa itu. Pertama, al-kazib, bohong. Kedua, al-ghibah, suka menjelekkan orang. Ketiga, an-namimah, adu domba. Keempat, al-yaminul kazib, sumpah palsu. Yang kelima, an-nazaru bisyahwat, memandang perempuan dengan syahwat. Ini dijaga waktu puasa. Untuk bekal haji tadi itu, haji jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, jangan melanggar aturan-aturan Allah, jangan berbantah-bantah, sehingga sempurnalah hajinya insyaallah. Ini saja apa yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat Isya yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini 10 Zulqaidah 1446 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 7 Mei 2025 Masehi. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Abul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan ratib saman ba'da sholat Isya nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Andi Saripudin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah harap tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قامها الله عندما همدمت السماوات والأرض سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا
آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله
الله عليم بالمفسدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 الله سبحان 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 الله العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم